Speaker ng legislature sa kabung labalabakan ng banyan siya mamot sa government o John Pompey Musab pajawan ko kukuran karas ng sa kulmajay mga ramot. Ngay Sarli Nicolas maban pajawan kanili kukurakan autaban sa kulmajay mga ramot. O yet aralapan sa kulmajay mga ramot kayo. Men kabasakap mepit kabinsanet sa coronavirus Koreaw Rome mesang banyan palaw Ministry of Health o kasilo Pwaitan sus henwin matalani Kayong sabon machay ron ranwach pansang banyan WHO Rome sang banyan WHO the World Health Organization ni mas tayo hen pariyo kitriya sa kasaleta wan chocho na ramas me pachuan yang era leti kabinsalet te soma and coronavirus te COVID-19 which me pachoyan ni ramas tuan en silikit tuwa onan tuan ramas riyanan silikit tuwa which me riyak siliman me akchana leti nan wen China haramas nganet ger kabinsanet te sumawat rai haramas wannan pa ko riyangan onan tuan haramas wannan pa ko riyangan wach me apukriya mapchana leti me kabinsanet na temela rai haramas riyak tuwa ko riyangan pangan o me apchan cha kabinsanet na temena Hiray na mas liyakan walman. Leletor ni mas kanyo wan pariya kitriya isa karangas me pachawan yang erani ti kapinsale te soma wat likod way China. Hiray na ramas nen riyakit wanak ko wanak walman. O me riyakit apukit silingan me akchon aleti o hiray na ramas Riyaw ko pangan makabinsan na tala, temelar. O me, pawakwan man, maakchan kabinsan na tala, temela. Nituan tama sansan ng sabon na chay report and ranwich. Mas kayo, riyaw kit riyay sakme. Way isisakwana mo yung eraliti kapal. Hen kabinsan te sumawach. O way kayo maakchan yung aleti. Paniyan WHO. Pil pacuan taulan, o pacuan tararan kaway koy, ang uyapan para sang kamoy. Kabinsaya te soma COVID-19. Hain sa koros, ang yung kit, pilo, soap, and sanitizer. Pwede isang mask ito. Hain sa koros para awang mo chumaman sa kabakabawasi, pwede kataw pasang, mask ang soma, Ter kayang panarain na kapakabasita sumakan ng rairan beach silo. Pagkamuti aletin, mas ang renme sumakan. Ang yung monang tauke, masang chumayawawa. When perasang kong na masing sumakan, ter kamutukan na nesuchalo. O makaman ki sumakarakat kapakab. Ter kapalin na snog. Kamukalangan kol, himuan mo niyan tonpe, tanian publical, hansaw karwaro. Ni ng ton telefon, suluriyaw saro, riyay sa kriyaw isak payo, riyay sa kriyaw isak lamang, riyay sa kriyaw, isak mano, o riyay sa kriyaw, isak su. Kriyaw ay sabal machay ron ranwach, pansang wain panaw. Rome sang palaw niyare en nasido en barya kitriya isak klap lima walap moring sawas amen ramas pachoyan nan monunian palaw te palaw National Hospital ang nipachaw te kasaw maya so yang eraleti umasan kabinsalet te soma hen coronavirus Nituan Rome, Malantia, Sang Palian,
Palau Ministry of Health akasaleta. Haramas management development samparisi saksilo. Selok sam organ state o pacuan korak wen Palau niayang puin and medical team. Nintuan tang na sansak sampalan Ministry of Health Miaramas sumang manage pacuan kotororla o pacuan napopan ni Manmuni and Wen Palau, the Palau National Hospital. Talian public health pacuan kacok te kaskasawi railakan me yang pacangli sumang manage nai say lokoch. Wen tiaratan mam yi kapinsanet te sumang COVID-19 mo talian MOH te Ministry of Health pacuan ta men katete sang sumang manage o katarang CTC wasan kosaw o wasan testing facility ng Taiwan when job ma may soma COVID-19. When nauyaw to tamagan sensen panyan H and when Palau pacuan kay regi wasan kausan karasan when Palau irailan Malay o pacuan yuya saman may sawasakan ang uyapan kawit kan nagkakanapali ka pinsanet te sumawat sampan yang rasan ma and when Palau. O kain saklaan sa kanwachay rongan watch pansam Wayne matalanim tonpe. Rong sang matalanim tonpe ni Masilo and Paria Katriyasak Wayne matalanim kachinuyaya haray lusus and pilata irailakan meban pacuan chok o wapali katakan kaupasan and Wayne matalanim the Constitutional Convention and Wayne matalanim. Nanyaban tatawach Wayne matalanim star rain walyapan isiman and ang sera not large o walyapan ewe ulabiti may isiman kay rain and prong chok sapan pasan and kosanet and Wayne matalanim. Yet one paitano suswatch mechawiya hanapasal result ang ususurowatch. Ang ser and at large irailakan may pacuan paitay Wilfred Mutong usus isubuke silisak luna. Pedro Cesar usus isubuke isisak Stanley Etze usus kut limaisak wano. Phyllis Silvanus usus walibukibay sa Riau. Edson Tarelias usus isubulimay sa Kisu. Esteban Santiago usus isubukisili sa wano o Wolfberg Atle usus wanabukituay sa Kiro. O may walagtikan ng may matalanim Lieutenant Tayo Halpester Andre usus abukibay sa Tuaw. Lieutenant Tariao Chaniat Lechonia usus tuay sa Kumano. Lieutenant Basulo Chawa Parlento usus abukituay sa Kuso. Lieutenant Tayo Kani Silvanus usus abukituay sa Tuaw. Lieutenant Limang Watson Pellet usus abukitayo. Lieutenant Wano Edward Kanan usus abukituay sa Kumano. O Lieutenant Baisu Hachuksan Kadarsan usus silisap tuwa. May kayo'y matyakan hautapan sa panmachay rongan ranwach kalanganan kukuran koros o kasalila.